Hello, good day people. Today is November 2. Talaga yung background music. Ayan. Ay, mo nice. Ala karon gaw. Kami sa Talisayan, Kalamkam. Relax na mga gwapo. Nakita mi og baby girls. Ang taon, relax lang mo. Abo to sila karon. Nagulat si Longlong o ganang babae nga kaprara. Nakita mi og baby girls. Ang taon, relax lang mo. Abo to sila karon.